ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон манзури шумо мегардад. имрӯз дар даври охири рақобатҳои лигаи олии футболи кишварамон дастаи барқчи шаҳри ҳисор дар муқобили клуби марказии вардиш артиш рақобат мекунад. бозии охири давр аст, вале дастаҳо боз чанд рақобати мавқуфмондаи дигар ҳам доранд. ба ҳар сурат ин бозӣ аҳамияти хеле калон дорад, махсусан барои футболбозони тими артиш ки ҳоло барои мақому мартаба дар чемпионати мамлакат мубориза бурда истоданд ва дастаи Шамсиддин Қосимов айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа назар ба дигар дастаҳо мавқеи муайянро ҳам ишғол мекунад ва мебинем ки бо то кадом андоза ин даста ба натиҷаи хуб дар бозии имрӯза мерасад. ва дар ҷадвали чемпионати мамлакат тими артиш дар зинаи сеюм аст бо 36 имтиёз, 4 имтиёз камтар аз тими хуҷанд ва барқчӣ бошад дар зинаи нуҳуми ҷадвал қарор дорад бо касби 19 имтиёз, вале барқчӣ аллакай барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ мавқеи худро мустаҳкам кард баъд аз он ки натиҷаҳо ҳам барои ин даста ба даст оварда шуданд. вале хотиррасон мекунем ки назар ба тими артиш барқчӣ камтар бозӣ анҷом додааст. футболбозони шаҳри ҳисор бояд дар бозии мавқуфмондаи даври 19-уми чемпионати мамлакат муқобили Истиқлол бозӣ кунанд ва онҳо рақобатро муқобили хуҷанд дар бозии мавқуфмондаро баргузор карданд ва ба бохт рӯбаро шуданд. инчунин боз як бозии дигар ҳам дорад. агар хато накунам тими барқчӣ бозӣ яъне мавқуфмондаи чемпионати мамлакат аст дар мавсими имсола. хуб, ба ҳар сурат шогирдони Алифбек Беромов ҳам вақти охир натиҷаҳои хеле хуб нишон дода истоданд. тими мазкур ҳоло барои ба даст овардани як натиҷаи хуб, барои нишон додани бозии муҷалло муқобили тими артиш талош хоҳанд кард, чунки дар бозии имрӯза маълум мегардад то кадом андоза ин даста боз барои мақому мартабаи худ дар ҷадвали мусобиқа мубориза бурда метавонад. агар тасаввур кунед дастаи барқчӣ дар бозии имрӯза муваффақ шавад, агар муваффақ шавад, онҳо наздик мешаванд ба тими ҳосилот, вале аз ҳосилот як бозӣ камтар анҷом додааст дастаи мазкур. яъне ин даста метавонад барои зинаи ҳаштум мубориза бурад, вале мавқеаш ҳам чандон бад нест ба ҳар сурат, чунки метавонад истаравшан аз тими барқчӣ пештар гузарад. вале барои артиш аҳамияти хеле калон дорад. ин охирин бозии клуби марказии вардиш артиш аст. онҳо бозии мавқуфмонда надоранд ва инак агар ғалаба кунанд бо 39 имтиёз дар ин мавқеъ то бозиҳои дигар қарор мегиранд. масалан равшан метавонад мавқеъи тими артишро ишғол кунад дар ҷадвали чемпионат, ба хотири он ки тими равшан 18 бозӣ гузаронидааст. ҳоли ҳозир 34 имтиёз дорад, вале эсхата 21 бозӣ гузаронидааст ки як бозӣ дигар боқӣ мондааст барои ин даста. агар ғалаба кунад 38 имтиёзро соҳиб мешавад ва агар артиш ғалаба кунад 39 имтиёз ба даст меоварад. яъне равшан метавонад мавқеи тими артишро ишғол кунад. равшан на танҳо мавқеи тими артишро метавонад ишғол кунад, ҳатто метавонад зинаи дуюмро ҳам ба даст оварад. агар дар 4 бозии оянда 2 бозии чемпионат, 4 бозии чемпионат ки аслан бозиҳо мавқуф гузошта шуданд, онҳо агар ғалаба ба даст оваранд. барои ҳамин ҳама чиз дар дасти худи дастаҳо ҳам ҳаст. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайти дастаҳо. бинандаи азиз, шурӯъ мекунем аз дастаи барқчӣ ки мизбон ҳастанд. ба ҳайси мизбон имрӯз муқобили клуби марказии вардиш артиш ҳунарнамоӣ карда истоданд ва ҳайти ин даста дар рақобати имрӯза чунин аст. хуб, дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода аст. таҳти рақами 27 бозӣ мекунад. дар хати ҳимоя рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 24 Абдурауф Ғаффорзода. хуб, рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 21 ин Рустам Камолов аст. рақами 11 Шаҳриёри Иноятулло, рақами 63 Шерзод Раҷабов, 14 Азизбек Далиев, рақами 33 Артур Патрик, рақами 13 Жайрус Онана ва рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов. Сармураббии ин даста Алифбек Беромов аст.
ҳайати клуби марказии варзиш артиш дар бозии имрӯза ҳусниddini маҳмадалӣ сармураббӣ масалан дарвозабони ин даста аст таҳти рақами 16, дар хати ҳимоя рақами 10 Джерард Бакинде Белон, рақами 4 капитани даста Комрони Мирзохон, рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов, рақами 3 Бахтиёр Азимов, 33 Жан Гатен, рақами 28 Жулиус Кваси Анани, рақами 21 Вайсидин Сафаров, рақами 6 Шерот Шарипов, 11 Муҳиддин Одилов, 44 Абдухалил Боронов, Шамсиддин Қосимов сармураббии дастаи артиш аст. Ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ ва бархурд бо дарвозабони клуби марказии варзиш артиш аст. Шаҳриёр Иноятулло ҳоло корти зард мегирад барои мубориза бурданаш бо дарвозабон Ҳусниddини Маҳмадалӣ ва довар ба ӯ корти зард нишон дод. Довари бозии имрӯза бинандаи азиз Саёдҷон Зайниддинов аст, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе, Фарҳод Хуралов ассистент рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе ва Ҷурабек Содиқов довари дараҷаи якум аз ноҳияи Варзо ба ӯ кӯмак мекунанд. Рустам Нурматов довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе, довари чаҳорум дар бозии имрӯз аст. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем партоби Азизбек Далиев ва Шаҳриёри Иноятулло ҳам сурати худро нигоҳ дошта натавонист, бо дарвозабон бархӯрд ва дарвозабон дар ин лаҳза албатта ки андаке шояд осеб гирифт. бори дигар аз ин зовия мебинем ва ҳоло бархӯрд боис ба осеби Ҳусниddини Маҳмадалӣ ҳам шуд. Хуб, гуфтем Саёдҷон Зайниддинов довари бозии имрӯза аст, доваре ки албатта ҳафтаҳои охир фирди забонҳо ҳам буд, бо он ҳолате ки дар бозии Вахши Хуҷанд иттифоқ афтод. Баъдан маълум шуд ки голе ки ба дарвозаи дастаи Вахш зада шудааст аз сӯи доварон реферони ФИФА дақиқу дуруст ҳам будааст ва бисёриҳо шояд бар он назар ҳастанд ки довари эронӣ назарашро дигар кард, вале вақте ӯ боз наворҳои суст карда шударо мушоҳида кардааст, боз ақидааш куллан дигар шуд. Яъне қарори баровардаи рефери ФИФА Саёд Зайниддинов ва ҳамчунин Гулмуроди Саъдулло ки дар назди вар қарор доштанд дақиқу дуруст ҳам будааст. ва умуман як проблемаи дигар дар футболи мо аст. Бинандаи азиз, баъзе аз дастаҳо, бо ҳама эҳтиром ба дастаҳои футболи кишвар, баъзе аз дастаҳои мо, баъзе аз мухлисон вақте дасташон дучор мешавад ба мушкилиҳо, танҳо доварро айбдор мекунанд. ин то як андоза ғалат ҳам ҳаст. Дар умумам мегӯям, чунки баъзе мушкилиҳое ки дастаҳо доранд, футболбозон доранд, роҳбарияти тимҳо доранд, шояд мухлисон онҳоро хубтару беҳтар намедонанд ва мушкилии асосӣ аз даст додани имтиёзу чизҳои дигар танҳо довар шуда наметавонад. Барои ҳамин бояд ин чизро яъне дақиқ омӯхт, дақиқ таҳлил кард ва дуруст баҳо дод. саволи бисёр аҷиб, масалан имсол аввалин бор дар таърихи футболи кишварамон шумораи довароне ки бозиҳои сатҳи байналмилалиро аз Тоҷикистон доварӣ кунанд хеле зиёд шуданд. ин аввалин бор аст. Бинандаи азиз, Насрулло Кабиров, Гулмуроди Саъдулло, хоб Саёдҷон Зайниддинов, Амирҷон Хоркашев, бо ҳамаи онҳо бо бригадаҳои худ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ баромад мекунанд ва то ҳол ягон мушкилиҳо ҳам нашудааст ва мо бовар дорем ки мераванд ба сатҳҳои байналмилал, боз бозиҳои сатҳи байналмилалӣ ва онҷо воқеан ҳам мушкилиҳо намешавад. Вале дар футболи мо вақте бозиҳо баргузор мешавад, ҳамеша хоҳ сармураббии даста, хоҳ директори клуб, хоҳ мухлисон, хоҳ бозингарон айбдор танҳо ба довар бор мекунанд. ҳарчанд сатҳу сифати агар футболи дастаро мушоҳида кунем ба талабот ҷавобгӯ нест, бозингарро агар мушоҳида кунем ба талабот ҷавобгӯ нест, ин то як андоза ғайри касбӣ ҳам мешавад. мо бояд чуқуртар футболи кишварро баҳо диҳем, чуқуртар кори доварро, умуман вазъи дастаро баҳо диҳем. На ҳамеша бояд айбро дар сари довар кунем. ҳар кас бале камбудӣ дорад, мушкилӣ дорад, бемушкилӣ намешавад, вале ин ҳам то як андоза нодуруст аст ва аз рӯи чӣ мегӯян хусусиятҳои инсонӣ ҳам нест. ба ҳар сурат ҳастанд боз мутахассисоне ки ин лаҳзаҳоро баррасӣ мекунанд, мавриди таҳлил қарор медиҳанд. Имсол ҳам албатта буд мушкилиҳои хеле зиёд буд дар кори доварон. Ман фикр мекунам яке аз мавсимҳое буд ки дар футболи кишвар ҳатто бо системаи вар мушкилиҳо хеле зиёд буданд дар кори доварон. Ин пӯшида нест, бинандаи азиз. Вале ба ҳар сурат
ҳама чиз ҷои муайяни худро ҳам дорад. ҳоло бо ту футболбозони дастаи барқ шим ва дар маркази майдон бубинед чӣ гуна олӣ ҳунарнамоӣ мекунанд ди муҳофизатгари тими клуби маркази вардиш Артиш Жулиус Кваси, яке аз беҳтарин бозингарони дастаи Артиш дар мавсими имсола ҳам ҳаст. Артиш бо ҳайати хоксорона, бо ҳайати начандон қавӣ имсол натиҷаҳои хуб нишон дода истодааст бо роҳбарии Шамсиддин Қосимов, мураббии ҷавон, нафаре ки 16 сол дар системаи бошгоҳи футболи Артиш ҳунарнамоӣ кард ва баъдан ба симати сармураббии даста пазируфта шуд ва бештар бо бозингарони ҷавон натиҷаҳо ба даст омода истодан. Ҳоло як фурсати бисёр хуб буд барои клуби маркази вардиш Артиш ва ҳоло боз як вазъияти дигар, вале пас дақиқ набуд ва ин ҳолат бартараф карда шуда аз ҷониби футболбозони дастаи барқчӣ. Азизбек Далиев ва инҷо Комрони Мирзохон ба Далиев имконият надод. Азизбек Далиев дар бозии охири дастаи барқчӣ бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва бо шарофати ҳунарнамоии хуби ӯро ба ҳайати рамзӣ давр аз рӯи фарзияи шабакаи вардиш шомил карданд ки ин ҳам вобаста ба ҳунарнамоии хуби ӯ дар бозии даври 21 чемпионати мамлакат буд. Тими барқчӣ дар муқобили Панҷшер бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард. Азизбек Далиев яке аз нақшҳои асосиро дошт ва сармураббии ин даста Алифбек Беромов беҳтарин мураббии давр эълон шуд аз рӯи фарзияи шабакаи варзиш. Ҳарчанд натиҷаҳои дигар ҳам буд, масалан Вахшхуҷандро мағлуб кард, Истиқлол Артишро шикаст дод бо ҳисоби 2-1 ва Исхата бар Кӯктош. Капитани дастаи Артиш Комрони Мирзохон ҳоло андаке ҷароҳат гирифт, вале ҳолаташ хуб аст, метавонад бозиро идома диҳад. ҳоло бо ту футболбозони дастаи барқчӣ Рустам Камолов, гузариши ӯ, вале футболбозони тими Артиш ӯро аз пой зада меафтонанд, махсусан Шероз Шарифов ва айни замон зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ба фоидаи футболбозони дастаи барқчӣ. خب андаки мухлисон ҳам дар варзишгоҳ ҳастанд, ҳам калонсолон, ҳам наврасон, ҳам кӯдакон. партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Артиш, фурсат барои барқчӣ ва андаке шояд партоб аз ҷониби Баракатулло Неъматуллозода дақиқ набуд, вагарна бисёр як фурсати хуб ҳам ба миён меомад ба нафи бозингарони дастаи барқчӣ. Байсиддин Сафаров, Белонг Ҷерард, Давлатов, Сафаров, Кваси, Жангатен, паси дақиқи ӯ ва идомаи ҳамлаи дастаи Артиш. Жангатен пасро саросимавор анҷом дод, барои ҳамин футболбозони дастаи Артиш муваффақ нашуданд дар хати ҳамла. Шероз Шарифов, Муҳаммад Иқбол Давлатов ва тӯбро зери назорати худ мегиранд футболбозони клуби маркази вардиш Артиш. Имсол дастаи мазкур зери роҳбарии Шамсиддин Қосимов ягон бозиро дар майдони худ баргузор накард. Яъне дар назар дорам дар варзишгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе, ба хотири он ки майдони ин даста аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон қабул нагардид, яъне ба талаботи бозиҳои лигаи олӣ ҷавобгӯ набудааст. ва шояд мавсими оянда майдони даста хубтару беҳтар мешавад. аслан чунин майдонҳое ки ба талабот ҷавобгӯ набуданд, майдони дастаи Кӯктош буд, ҳатто майдони Спартаки шаҳри Хуҷанд ҳам буд, вале дар даврҳои
яъне дар марҳилаи дуюми чемпионат дар ин вартишгоҳ бозиҳо баргузор шуданд, махсусан ҳам Хуҷанд ва ҳам Исхата бозиҳоро баргузор кард. вале қисман дар умум назар ба солҳои дигар майдонҳои мо хубтару беҳтар омода шуданд ба мавсими имсола, махсусан майдони дастаи Регартадаст, Талко Арена, вартишгоҳи Пахтакори шаҳри Бухтар, вартишгоҳи марказии шаҳри Кулуб, вартишгоҳи марказии ноҳияи Фархор ба талабот ҳам ҷавобгӯ буданд. дар мавсими имсола футболбозони дастаи Бахшӣ ба дарвозаи ҳарифон 20 тӯб заданд ва 35 тӯб сар доданд. дастаи Бахшӣ аз лиҳози сар додани тӯбҳо дар зинаи севум истад, яъне заифтарин хати дифоъ дастаи Куктош, Панчер ва баъдан Барқчӣ дошт дар мавсими имсола, ки аз ҳама зиёдтар дар Лигаи Олӣ онҳо гол сар доданд. идомаи ҳамлаи дастаи Барқчӣ, Раҷабов ва пасон боз дастаҳои дигар ҳам ба ин рӯйхат шомил мешуданд, аз ҷумла тими ҳосилот. Раҷабов ҳоло Азбек Далиев бояд кӯмак кунад. футболбозони клуби марказии вардиши Артиш ин ҳолатро бартараф карданд, тӯбро гирифтанд аз пои бозингари дастаи Барқчӣ. клуби марказии вардиши Артиш дар умум дар 21 бозии худ 21 тӯб сар додааст, ки ба ҳар як бозӣ як голи рост меояд. ин ҳам натиҷаи хуб нест ба ҳар сурат барои клуби марказии вардиши Артиш. дар мавсими имсола беҳтарин хати дифоъро дастаи Истиқлол дошт. хуб баъдан дастаи Равшан то ҳоло дорад. Равшан баъд аз 18 бозӣ, Истиқлол баъд аз 17 бозӣ. Истиқлол 7 гол сар додааст, Равшан 12 гол. ва баъдан Хуҷанд, тими Хуҷанд дар 20 бозӣ 13 гол сар додааст. Хуҷанд ҳам яке аз беҳтарин хати дифоъро дар мавсими имсола дорад. ва Регартадаст ҳам ба ин рӯйхат шомил мешавад. дар 17 бозӣ футболбозони Регартадаст 13 тӯб сар доданд. аммо ҳоло даста бозиҳои мавқуфмонда хеле зиёд дорад. ҳоло Регартадаст бозии ин даврро, яъне даври 22-ро муқобили ҳарифи худ дастаи Истаравшан баргузор карда истодааст ва ин бозӣ тавассути шабакаи варзиш мустақиман манзур гардида истодааст. Азбек Далиев пас ба марказ. партоби хеле баланд ба Шерзод Раҷабов. Далиев Баракатулло Неъматуллозода футболбозони дастаи Барқчӣ ҳоло бештар бо тӯб ҳастанд, аммо зуд тӯбро аз даст медиҳанд дар хати ҳамла. Комрони Мирзохон, Квасим, Квасим, пистоли хеле баланд ба канори рости майдон ва довар ишора мекунад ки инҷо бо даст бозӣ кардааст Муҳаммад Иқбол Давлатов. довари канор ки дар наздиктарин фурсат қарор дошт, ин лаҳзаро хуб мушоҳида кард.
аут. Туб аз майдон берун шуд ва футболисти дастаи барчи Рустам Камолов онро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. хуб, баъд аз натиҷаи бозиҳои даври 22 боз мавқеи баъзе дастҳо тағйир меёбад. бубинед агар ҳоло Регарталас муқобили Сарафшан бозӣ дорад, пирӯз шавад, тими мазкур мавқеашро мустаҳкам мекунад, вале боз бозиҳои мавқуф монда дорад. хуб, Истаравшан агар пирӯз шавад, Истаравшан ҳам метавонад мавқеашро мустаҳкам кунад. боз ин дастаҳо ҳоло ҷараён гирифта истодааст. фишори футболбозони тими Артиш ва туп аз ҷаримагоҳ зада берун карда мешавад. яке аз бозингарони клуби марказии вардиши Артиш ҳоло андаке осеб гирифтааст. Жан Гатен осеб гирифтааст. دقیقه 19 بازی است بیننده عزیز، حساب 0-0. حالا بعد از کمک پزشکان فوتبالیست کلوب مرکزی ورزش ارتش از میدان بیرون برآورده می شود. ایسالی تو با جریمه‌گاه تو با دفاعگری دسته برخشی رسید. رستم کمالов کواسیم کامرانی میرزاخان بختیار عظیمов پس با مرکزی میدان ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش давлатов شیروز شریفов قسمی زیادی فوتبالبازان تیم ارتش در خط در نیمه میدان تیم برقچی قرار دارند و حالا حمله‌ور دسته برقچی شیرزاد رجبov خطا میکند در مقابل کاپیتان کلوب مرکزی ورزش ارتش. عظیمов پاسی وایسیدی سفرов نمیگذارد. ولازبек دلیف از میان دو نفر ولی بعدا توپ رو از خود دورتر سر داد و دلیف هم در مقابل ژان گاتن حالا خطا کرد، یعنی صدی بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش رو گرفت. محیدین عادیلov ژان گاتن حمله فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پرتابش خیلی بلند و بسیار خطرناک بود برای شهاب‌الدین محمودزاده. توپ از بالای دروازه دسته برقچی از میدان بیرون گردید. بیاد متوجه میشیم به این پرتاب محمد اقبال давлатов. حالا فوتبالبازان برقچی میتوانند حمله خود را انجام دهند. عزیزبek دلیف مبارزه برد.
баракатло неъматлузода. пас анҷом мешавад ба абдухалӣ боронов. ҳоло боронов дар муқобили легионер ва дифоъгари дастаи барчи муҳаммад камол, аммо пас дақиқ набуд. дастаи барчи ҳам дар нимаи дуввуми мавсими имсола ҳайти худро андаке пурқувват кард ва ба ин хотир боз натиҷаҳои хуб гирифту мавқеашро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар кард. Вагарна ин дастаам бо он ҳайте ки дар марҳилаи аввали чемпионат дошт шояд натиҷаҳои хуб ба даст оварда наметавонист. Масалан муҳаммад камол ба ин даста омад, Патрик Артур, Азизбек Далиев ва боз чанд футболбози дигар. зуд ба қоида вайронкунӣ роҳ дода истодан футболбозони дастаи барчи. ҳоло Артур Патрик ё Муҳаммад Камол буд ки дар муқобили футболбози клуби маркази вардиши артиш ба хато роҳ дод. Квасим мисоли ту ба канори чап, имконияти хуб ҳам ҳаст ва чӣ ишора мешавад? Офсайд. бале, инҷо ҳимоятгари канори чапи дастаи артиш дар офсайд қарор доштааст. бо ту боз ҳам футболбозони дастаи артиш. Муҳиддин Одилов, Абдухалӣ Боронов, Жангатен. Пасю хеле суръати баланд дошт. ба ин хотир футболбозони артиш муваффақ нашуданд. ҳоло як партоби хеле баланд инҷо Ҳусниндини Маҳмадалӣ ба пеш баромад ва ин ҳолатро бартараф ҳам кард. Ҳусниндини Маҳмадалӣ имсол бозиҳои хеле кам анҷом додааст ва бештар легионери ӯзбекистонӣ дар забони асосии клуби маркази вардиш артиш буд, вале ӯ ҳоло дар ҳайати даста нест. бинобар сабаби мусибат дар хонаводааш раҳбарияти дастаи артиш ҳам ба ӯ барои чанд муддат ҷавоб ҳам додааст. ман фикр мекунам мавсим ҳам барои артиш ҷанбаст шуд. ин дарвозабон хеле мавсими хубро ҳам дар клуби маркази вардиш артиш пушти сар кард. Рустам Камолов, Патрик Артур, Баракатло Неъматлузода, Шерзод Раҷабов буд, вале капитани клуби маркази вардиш артиш ба ҳамлавари барқчӣ имкон надод ки ҳамларо хубтар идома диҳад. Одилов, хато мекунам футболбозони дастаи барқчӣ. Вайсиддин Сафаров аз масофаи дур зарба зад. ҳоло Анани, пасю ба Муҳиддин Одилов, вале аллакай аз пой афтида буд. Анани Жулиус Кваси ва дар муқобили ӯ Жайрус Онана, муҳофизатгари дастаи барқчӣ мубориза бурда тавонист. дар мавсими имсола ин бозии дуввум аст миёни дастаҳо.
бозии аввал миёни дастаҳои клуби марказии вардаш Артиш ва Барқчӣ. ҳоло як имконият ҳаст барои клуби марказии вардаш Артиш ки бозии дастаҳои клуби марказии вардаш Артиш ва Барқчӣ дар даври 11 21 июн баргузор шуда буд. бо пирӯзии мушкили клуби марказии вардаш Артиш бо ҳисоби 3-2 ҷамбаст гардида буд. ҳамлаи навбатии клуби марказии вардаш Артиш. Шамсиддин Қосимов дар экранҳои мову шумо. Ба эҳтимолияти зиёд шояд моҳҳои наздики соли оянда Шамсиддин Қосимов дорои иҷозатнома ё литсензияи про шавад. ҳоло омӯзиш миёни мураббиёни футболи тоҷик барои ба даст овардани ин муҷаввиз ё литсензия ҷараён дорад ва аз миёни шояд 30 нафар ё 25 нафар танҳо 3-4 нафар соҳиби ҷоиза мешаванд. онҳое ки ҳамин марҳилаи курсҳои омӯзиширо хуб пушти сар мекунанд. Шамсиддин Қосимов яке аз нафароне аст, мураббии ҷавоне аст ки ҳоло ин курсҳоро омӯхта истодааст ва ба тахмини баъзе аз мутахассисон ӯ муддаии асосӣ ҳам ҳаст. албатта онҷо на танҳо кори мураббигӣ, дониш ва мафкураи мураббиён, фаъолияти онҳо, нақшаҳои дурбинонаи мураббиён ҳам ба назар гирифта мешавад ва баъдан ба беҳтаринҳо иҷозатномаи про дода мешавад. ҳоло партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Барқчӣ. Камолов Белонг Ҷерард зуд тӯбро ба дарвозабон Ҳусейни Маҳмадалӣ равон кард ва мавқеи худро ишғол менамояд. зарбаи дарвозабони Артиш ҳам ба маркази майдон дақиқ буд, вале футболбозони Артиш натавонистанд тӯбро гиранд ва ҳамларо идома диҳанд. бозӣ байни дастаҳои Регар Тадас ва Истаравшан чӣ тавре ки гуфтем тавассути шабакаи варзиш ҷараён дорад. ҳамин дақиқаҳо ҳоло онҷо ҳам сипарӣ шуда истодааст, онҷо ҳам ҳисоб 0-0 кушода нашудааст. Muhiddin Odilov, Jan Gaten, Azizbek Daliyev, Patrik Onana, Шаҳриёр Инатулло. ирсоли тӯб ба канор бояд анҷом ҳам шавад. инҷо Шерзод Раҷабов мавқеат барои футболбозони дастаи Барқчӣ, вале бидуни пас бозӣ мекунад ҳамлавари дастаи Барқчӣ. ба ин хотир футболбозони клуби маркази вардаш Артиш ҳам хуб тӯбро гирифтанд аз ин бозингар. Патрик Онана дар муқобили Муҳиддин Одилов бисёр олӣ ҳунарро мекард. ҷоведон Хушвақтов, партоби хеле баланд ба канори чапи майдон. Камолов, гузариши бисёр хуби ӯ, имконият барои дастаи Барқчӣ, партоб ва бенатиҷа. акнун Шаҳриёри Иноятулло ҳамларо идома медиҳад аз канори рост. як партоби навбатии дигар ба ҷаримагоҳи клуби маркази вардаш Артиш, вале меҳмонон ба зудӣ тӯбро берун карданд аз ҷаримагоҳ.
хушвақтов тӯбро аз майдон зада берун мекунад нимуҳофизатгари дастаи барқчӣ ва чӣ иттифоқе уфтод онҷо яке аз бозингарони дастаи барқчӣ ҳоло осеб гирифтааст ва ба кӯмаки табиб ниёз дорад. хуб талош карда истоданд футболбозони ҷавони дастаи барқчӣ, аммо имконият нашудааст ҳоло барои онҳо. алифбек беромов сармураббии дастаи барқчӣ ҳоло дастур дода истодааст ба футболбозон. дар ситуди мураббиёни дастаи барқчӣ боз Салоҳиддин Ғафуров ҳам фаъолият мекунад. Салоҳиддин Ғафуров қаблан ба ҳайси директори техникии Федератсияи футболи кишвар фаъолият мекард, вале ҳоло дар ин вазифа Вайдо Давлатбеков аст. Салоҳиддин Ғафуров дар барқчӣ акнун ёрдамчии сармураббии даста мебошад. ва дар клуби маркази вардиш артиш ҳам ба ҳайси ёрдамчии Шамсиддин Қосимов ғайр аз Файз Давлатов боз Ҷалолиддин Маҷидов ҳам шомил шудааст. ҳам сармураббии дастаи ҷавонони клуби маркази вардиш артиш ва ҳам ёрдамчии Шамсиддин Қосимов дар ҳайати асосӣ. Ҷалолиддин Маҷидов солҳои охир нишон дод ки яке аз мураббиёни хуби футболи кишварамон ҳаст. бо ҳайати дастаи Файзкану мавсими гузашта дар қатори 5 дастаи беҳтарини чемпионат шомил шуд. бо он мушкилиҳое ки дастаи Файзкан дорад. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи барқчӣ, партоп ба Азизбек Далиев, вале футболбозони барқчӣ метавонистанд ҳамларо боз хубтар идома диҳанд, аммо муваффақ нашуданд. Муҳиддин Одилов, Вайсиддин Сафаров ва зарбаи кунҷӣ барои клуби маркази вардиш артиш. خب بیا توجه میکنیم. با ضربه کنجی فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش پرتاب وحیدالدین سفارов توپ رو بیرون میکند. بازیگر دسته برقچی بلون جرارد پرتاب 9 دقیقه دفاعگری مرکزی کلوب مرکزی ورزش ارتش. Asimov Odilov Жан Гатен ҳамлаи ҷавоби футболбозони клуби маркази вардиш артиш партоба ҷаримагоҳ ва Сафаров бисёр имконияти хуб дошт дар ҷаримагоҳи тими барқчӣ ва метавонист ҳисоби бозиро кушояд, аммо зарбаи Вайсиддин Сафаров хато меравад. партоби Муҳаммад Иқбол Давлатов хеле олӣ буд ба ҷаримагоҳ. бахтиёр Азимов аз ҳамин мавқеъ тӯбро рост ба дарвозабон Ҳусейни Маҳмадалӣ равон кард.
партоби Ҳусайниддини Муҳаммадалӣ ҳам андаке хатарнок буд ба Белонг Ҷерард. خب اینجا اشاره می شود که حالت افساید بوده است در حمله فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب تا فرجامی نیمه اولی بازی وقت کم هم باقی مانده است. حساب کشوده نشده است. پرتابی نوبتی به جریمه‌گوی دسته ارتش به نتیجه شیروز شریفов و صدای فوتبالبازی تیمی مهمون خیلی بلند بود. Байсиддин Сафаров بیاید لحظه تکرار رو میبینیم. با اورینج شلو حمایتگری مرکزی دسته برقچی برای او سرپسد است. شهریار ینتولا برکتلو نعمتلوزاده بازم بازیگر رقم 11 دسته برقچی جاویدان خوشوقتов ولی پس بر سراغ کی؟ سراغ نوانیق میخواست او رو به ازبک دلیف آورد اما موقع حمله‌آوری دسته برقچی کلاً دیگر بود. پرتاب ژانگاتن Байсиддин Сафаров نرسید اولین شده به توپ و دفاعگری تیم برقچی هم به او امکانیت نداد. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش فرصت بسیار خوب هم داشتند آنها. شهریار عنایت‌الله ساموئل اوفوره در اکران‌های ما شما حمایتگری دسته روشن. بازی روشن هم با استقلال در این دفعه برگزار نشد و روز دیگر گذاشته شد و خاطر آنکه هر دو هم از لیگ قهرمان‌ها دیرتر برگشتند مخصوصا دسته روشن. گذشته از این برگشتن از سفر بعضی بازیگران دسته روشن هم در با یک فلاکت دچار آمدند و خوشبختانه همه صحت و سلامت هستند. تنها جمشید مخصوموف نیمه‌فیزرگری این دسته کمی آسیب برداشته است ولی زود برگشتن این بازیگر رو به میدان انتظار هستیم. حمله نوبتی فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش 4 دقیقه دیگر تا پایان نیمه اولی بازی باقی مانده است. پرتاب محمد اقبال دولتов بازم سفارов توپ در اختیار بازیگران ارتش باقی میماند. قاسم بختیار عظیمов بازیگزاری خوبی فوتبالبازان تیم ارتش ژانگاتن محمد اقبال دولتов ژانگاتن ولی اینجا خطا میکنند. ژانگاتن این حال کودکان و نورسان چطوری گفتیم در ورزشگاه خیلی زیاد هستند
бо омадан онҳо ҳатман шавқи зиёд пайдо мекунанд ва шояд футболро яке аз шуғлҳои дӯстдоштаи худ интихоб мекунанд. хуб, дақиқаи 43-ми бозӣ. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Барқчӣ ва як имконияти бисёр хуб доштанд онҳо. ото футболбозони клуби марказии Вардиш Артиш. Кваси. идомаи ҳамлаи клуби марказии Вардиш Артиш, фурсат барои онҳо ва зарбам аз сӯи Абдухалил Боронов зада мешавад, вале ту болотар аз дарвозаи дастаи Барқчӣ аз майдон берун мегардад. биёед мебинем. Муҳаммад Иқбол Давлатов хеле зиёд шонсҳои голзанӣ барои футболбозони меҳмон ба миён оварда истодааст, аммо на ҳамаи он хуб истифода мешаванд. пас аз чанд сония нимаи аввали бозиам ба поён мерасад. шояд довар ягон дақиқа илова мекунад. ван паузаҳо ё худ ҳолате ки бозиро бештар бузурад дар нимаи аввал камтар буданд. як ё ду дақиқа ман фикр мекунам шояд Саидҷон Зайниддинов илова мекунад ба нимаи аввали бозӣ, вале вақт нишон медиҳад. Кваси Жангатен, ҳамлаи футболбозони тими Артиш Боронов ва хато мекунад Абдухалил Боронов. хуб, 2 дақиқа илова кард Саид Зайниддинов ба нимаи аввали бозӣ байни дастаҳои Барқчӣ ва клуби марказии Вардиш Артиш. احتمالاتی بدون گل به انجام رسیدن نیمه اول خیلی زیادتر میشه و ثانیه‌های با شمار باقی مونده است. اصلا بازی پرشدت و تماشابوب هم نیست. دیداری برقچی و کلوب مرکزی وردش ارتش. بختیار عظیموف خیلی ارسالی بلند با خط حمایه. امکاناتی ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان تیم ارتش هست. حالا یک فرصت دیگر دارند آنها، هرچند الکی 2 دقیقه علاوه کرده داور پایان یافته است. محیدین عادلوف در داخل جریمه‌گاه بازیگذاری میکنن فوتبالبازان ارتش، ولی به نتیجه و با این ترتیب صدای شده که داور از پایان نیمه اولیه رقابت بین دسته‌های برقچی و کلوب مرکزی ورزش ارتش به پایان میرسد. حساب گشوده نشده است. 0-0 بازی
охири чемпионат бозии даври 22-ми мавсими имсолаи лигаи олӣ аст ва бо ҳамин мавсими имсолаи футбол кишвар ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, ҳоло мо шуморо қисми дуввум дар пеш аст ва фикр мекунам бозии ҷолибро дар қисми дуввум интизорем.
Нигоҳ. Маро нигоҳ. Сар натыр. Чтоб должен видеть. Накрой. Хорошо? Вот. Опасно. Вообще аюз бронится. Чтоб динамик запустил. Накрой его, по-моему, надежно. О, рафты. دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی رقابت بین دسته‌های برقچی شهر حصار و کلوب مرکزی ورزش ارتش شهر دوشنبه بازی دوری اخیر چمپیونات مملکت یعنی دوری 22 است میان دسته‌ها که حالا در ورزشگاه مرکزی جریان دارد. بعد از نیمه اولی رقابت یک تغییر در هیئت دسته برقچی انجام داده می شود و این زمان میدان را بازیگر رقم 11 ترک میکند شهریار عنایت الله و به جای او حمله‌گر مسرور غفورов تحت رقم 7 وارد میگردد. این اولین تغییرات در هیئت عموما در بازی امروز است. بیننده عزیز و الفبек беромов سرمربی دسته برقچی تغییرات نخست را محض در آغاز نیمه دومی دیدار انجام داد. در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش تغییرات نیست. به توجه میکنیم به هیئت همین دسته. خب در زبان حسن‌الدین محمدعلی در خط دفاع مرکز بلانک جرارد و کامران میرزاخان، کاپیتانی دسته از کنار راست محمد اقبال دولتов، از کنار چپ بختیار عظیمов، در مرکز میدان ژان گاتن، انانی جولیوس، وایسیدین سفارов، شیروز شریفов، در خط حمله محیدین عدیلov و عبدالخلیل بورونov. هیئت دسته برقچی در زبان محمودزاده شاوبیدین، در خط دفاع مرکز عبدالرؤف غفارزاده و محمد کمال، برکتالله نعمتالله زاده از راست و کمالov رستم از چپ. خب در مرکز میدان ارتور پاتریک، ژایروس اونانا، جاویدان خوشوقتов، عزیزبек далиев، در خط حمله اکنون شیرزاد رجبov و مسرور غفورov. الفبек беромов سرمربی این دسته، شمسین قاسمov سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش است. بازی امروز را سایجان زینالدینov از شهر دوشنبه داوری دارد. فرهاد خورالov و جورابек صادقov با او کمک میکنند. رستم نورمتov داوری چهارم در رقابت امروز است. دیروز الکی یک بازی در دوره 22 چمپیونات مملکت برگزار شد. اسخاتا در میدان خود پنجشیر را با حساب 3-1 شکست داد و موقع خود را در جدول مسابقه مستحکم نگاه داشت. خب ریگارد از استرافشان بازی دارد. برقچی با کلوب مرکزی ورزش ارتش، حاصلات با دسته وخش و خوجند با کوکتوش دیدار میکنند. ادامه حمله فوتبالبازان دسته برقچی، پرتاب خیلی هم بلند و این پرتاب حالا از میدان بیرون نشده است. مسرور غفورov حمله را ادامه میدهد. جاویدان خوشوقتov یک ارسال نوبتی دیگر اما به نتیجه. رستم کمالov حالا اندکی موثق برداشت در کنار چپ میدان و زود به او کمک میکنند. خب یا توجه میکنیم کمالov در همین حالت وقتی با ژان گاتن برخورد اندکی آسیب هم گرفت. الفبek беромов حالا دستور رسیده است به شاگردانش که باید چگونه در نیمه دومی رقابت بازی نمایند. بازی که برای موقعگیری دسته در جدول مسابقه
اهمیتی کلان دارد برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. خیلی اهمیتی کلان دارد. این بازی اخیر است و تیم مذکور در صورت پیروزی 39 امتیاز به دست می‌آورد و موقعش را در زینه سیوم مستحکم نگاه می‌دارد. حالا امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش هست. محمد اقبال دولتов و توپ از میدان بیرون شد. زود از اوت توپ را بازی در آوردن فوتبالبازان تیم مهمان. دولتов و پرتابی او را شهاب‌الدین محمودزاده برطرف می‌کند. کواسیم امکانیت ادامه دادن حمله هست ولی دولتов موفق نمی‌شود. در کرسی احتیاطی کلوب مرکزی ورزش ارتش در دیدار امروزه البته چند بازیگر قرار دارد. جانبک شریپов است، اوریون مهر خالقزاده و این بازی محض برای این فوتبالباز اهمیت کلان دارد چونکه او چند سال در بخش هنرنمایی میکرد و امسال بعد از مرحله دوم چمپیونات به هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش گذشت. بعدا عظیمجان یونسزاده، سیدعلی ابراهیمزاده، شهباز حبیبов، میسر میرزویف، رستم دولتов، سهیلی مولویف قرار دارند. از بازیگران احتیاطی و یک دروازه‌بان احتیاطی هم دارد، مظفر سفرعلیف. جانگتن محمد کمال، عبدالرؤوف غفارزاده. امکانیت ادامه دادن حمله هست برای بازیگران تیم برقچی. عزیزبک دلیف، حالا یک پرتابی او و توپ در میدان قرار دارد. بسیار خوب هم میتوانستند شاگردان بیروموف حمله را انجام دهند جانب دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش ولی موفق نشدند. خب وقتی تمام بازی ها برگزار می شود دسته ها موقع های خود را در جدول مسابقه اشغال می کنند. بعدا خلاصه گیری کردن در مورد مفصیمی برآمد دسته ها در سال 2024 چونکه حالا بها دادن خیلی دشوار است ولی به هر صورت اگر مثلا کلوب مرکزی ورزش ارتش رو بها بدهیم با این هیئتی که داشت با اون امکاناتی که داشت برآمد دسته برابر شمسی قاسموف بد نیست به هر صورت. ولی اگر تصور کنید فوتبالبازان مثل دیگر دسته ها بازیگران پرتجربه می داشت کلوب مرکزی ورزش ارتش شاید می توانست در پایگاه چمپیونی باز فعال باشد. ولی نوبت از این هم این امسال دسته خواه از سگانه بیرون می شود خواه شامل سگانه می شود. این نتیجه خوب هم هست. خب ضربه کنچی برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. عظیموف پرتاب جریمه گل و امکانیت بسیار خوب بود برای مهمانان. خیلی خوب با امکانیت داشتند فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. مسرور غفاروف ولی در مقابل عظیموف حالا فوتبالباز رقم 7 دسته برقچی توپ را خوب اداره کرده نتوانست. اودیلوف وایسیدین سفاروف و اینجا بازیگران دسته برقچی حالا به حمله جوابی خود می روند. شیرزاد رجبوف پس به کناری میدان. دلیف ضربه عزیزبک دلیف امکانیت ادامه دادن حمله هست. مسرور غفاروف ارتور دلیف پرتاب رو بازیگری کلوب مرکزی ورزش ارتش کامران میرزاخان برطرف میکند.
ҳамлаи ҷавоби бозингарони тими артиш. Васидин Сафаров, Абдухалӣ Боронов, ҳоло пасю вале намеравад ҷониби Муҳиддин Одилов. ҳарчанд тасмими хуб ҳам дошт ҳамлавари тими артиш. با تو باز هم فوتبالسازی دسته ارتش از کنار چپ محیدین عادیلوف بیاد متوجه میشویم. فرصت هست و اینجا یک برخورد صورت میگیرد با اشتراک بازیگران تیم برقچی و ارتش. کامران میرزاخان، شانگاتن، کامولوف، Василий Сафаров, Julius Anani, Muhammad Iqbol Davlatov. امسال کلوب مرکزی ورزش ارتش چند فلوز رو البته کشف کرد. بازیگرانی که جوان بودند تربیت دیده مکتب فوتبالی کلوب مرکزی ورزش ارتش و خود رو خوب هم نشان دادند. محمد اقبال دولتوف، رستم دولتوف، شیروز شریفوف از جوان ها در نظر دارم و باز چند نفره که در کرسی توتی این دسته قرار گرفتند. جاویدان خوشوقتوف توپ را از پای او میگیرد. انانی و توپ را با پرینس ارتور. بسیار امکانیت خوب برای دسته برقچی. جاویدان خوشوقتوف ادامه حمله دسته برقچی ولی ضربه غفاروف به نتیجه. پاتریک ارتور بود نه پرینس ارتور. در بازی دسته رگرتاده از استرافشان حساب بازی کشوده شده است. بیننده عزیز 1-0 صاحبان میدان پیش صف هستند. با تو بسام فوتبالسازی دسته برقچی حالا پرتاب از میان دفاعگران تیم ارتش اما به نتیجه انجام می شود. باز یک حمله نوبتی دیگر از جانب فوتبالسازی کلوب مرکزی ورزش ارتش. خیلی امکانیت خوب بود. دولتوف، بلونگ جرارد، بختیار عظیموف موقع خالی داشت. دفاعگر دسته ارتش میتوانست چند قدم بزند و بعداً پاس دهد به هم دسته هایش اما این کار رو نکرد.
دقیقه 58 بازی است بیننده عزیز. حساب بازی 0-0. بازیگزاری فوتبالبازان تیم ارتش محمد اقبال دولتов، ولی در مقابل اون نیم محافظتگری دسته برقچی ژایروس اونانا به خطا راه میدهد و کارت زرد میگیرد. ضربه جریمه‌ای بسیار دغل بازی کرد. پرتابی خیلی بلند و با ضربه بسر انجام می شود از جانب محمد اقبال دولتов. البته یک بازی که پشت که این دسته جریان دارد، حالا اندکی چند دقیقه وضعیت بسیار خطرناک و ضربه جریمه‌ای به یگان شک و شبهه از روی خط جریمه‌گاه عبدالخالق بارونов را از پای میافتاند. محمد کمال و کارت زرد میگیرد. و بیاید میبینیم بله بیرون از خط جریمه‌گاه خود بازی ویران کرده شد از جانب حمایتگری دسته برقچی. خب بسیار امکانیت خوب است برای کلوب مرکزی ورزش ارتش برای کشادن حسابی بازی. خب گفتیم که یک بازی نه چندان خوب را در نیمه اول تماشا کردیم. در قسم دوم همین گونه اول جریان دارد و شانسی بهترین حالا الفبک بیراموف مشورت دارد و یاردمچیانش. فرصت بسیار خوب برای وایسیدین سفارف. 5 نفر بازیگر دسته برقچی دیواری دفاعی میسازد. 6 فوتبالباز کلوب مرکزی ورزش ارتش در جریمه‌گاه. وایسیدین سفارف رو حالا تماشا میکنیم. ضربه وایسیدین سفارف اما تو با دیواری دفاعی دسته برقچی رسید. ضربه خوب اجرا نشد از جانب نیم محافظتگر کلوب مرکزی ورزش ارتش. یکی از بهترین شانس‌های خود را شاگردان شمسین قاسموف از دست دادند در مقابل تیم برقچی. شیروز شریفوف، ژانگاتن، بارونов و باز هم خطا. این دفعه از سوی پاتریک ارتور مقابل عبدالخالق بارونov خطا صورت میگیرد و باز هم وایسیدین سفارف منتظر برای اجرا نماید.
خب شاید این دفعه ضربه رو نفر دیگر اجرا کند در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش. شهاب‌الدین محمودزاده والا با هم دستهایش دستور میدهد، اشاره میکند که باید دیوار دفاعی رو خوبتر بسازند. خب ژانگاتن و استین سفاروف، ضربه ژانگاتن ولی تو بلندتر از بالای دروازه دسته برچه از میدان بیرون می شود. بدون یک اجرایش خوب ژانگاتن ضربه را اجرا کرد. در بازی امروزه حالا حساب شده نشده است. در بازی دیگر میانی دستای ریگارتا از ایسا روشن حساب الکی 2-0 شد و فایده فوتبالبازان ریگارتا دست. تو بیرون کرده میشد از جریمه گاه. حالا ضربه کنجی برای جوانان برخچی. پرتابی خیلی بلند و کنتی بسیار خوب هم بود. حمله فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش سفاروف، ولی پیش از کواسی توپ رو پاتریک ارتور از دسته برچه گرفت. یک بازی بسیار بیرنگ و نور بویشته که دسته ها جریان گرفته ایستاده است. من شاید هدف ندارند دسته ها، بازی آخری دور است، اونقدر زیاد بازی تاکتیکی رو بویشته که دسته ها دیده نمیتوانیم. ژانگاتن حالا با تو فوتبالبازان دسته برچی دالیف سرعت می افزاید ازیبک دالیف، ولی بلونگ جرارد با بازیگر رقم 14 دسته برچی امکانیت نداد. شیراز شریفوف با سمت توپ را با فوتبالبازان دسته برچی کامالوف، جاویدان خوشوقتوف، جولیوس آنانی، محیدین نودیلوف، و پسی هم دقیق نبود. مسعود غفوروف، ازیبک دالیف، امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش هست. محمد اقبال دولتوف، پرتابی خیلی بلند و امکانیت برای عبدالخلیل بورانوف، ولی توپ رو وارد دروازه کرده نتوانست. حمله‌ور کلوب مرکزی ورزش ارتش بهترین امکانیت بود. بیاد بار دیگر میبینیم پرتاب بینهایت بلند بود. ضربه بورانوف بالاتر از دروازه
دستایی برقچی از میدان بیرون شد. یک حمله جوابی با شکل فلوبازانی دسته برقچی، ضربه از مسافه دور و خیلی خفناک بود برای حسیندین محمد علی و ضربه را اجرا کرد جاویدان خوشوقتов. بسیار امکانیتی خوب بود. ضربه خیلی سخت و تیروار اجرا شد ولی پهلوتر از دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش. حمله‌گر برقچی شهرزاد رجبوف آسیب گرفته است. خب تا حال تغییرات نیست. اینجا تغییرات است در کلوب مرکزی ورزش ارتش. با جای محیدین عادیلوف بازیگر رقم 11 به میدان فوتبالیست رقم 22 جانیبک شریفوف وارد می شود. جانیبک شریفوف وقت اخیر در مرکزی میدان همچون در کناری میدان همچون نیموفیزتگری کناری هنرنمایی کرده ایستاده است. یک ضربه دیگر از مسافه دور ولی ضربه خیلی بلندتر از دروازه بیرون می شود. باز هم جاویدان خوشوقتов است. دقیقه 79 پشت سر شد. تماشاگران عزیز شمسین قاسیمов حالا دعوا دارد با داور سیاد زینالدینов و داور با او کارت زرد نشان میدهد. با سیاد زینالدین با شمسین قاسیمov سیاد جان زینالدینov کارت زرد نشان میدهد. حالا میفهموند با سرمربی تیم ارتش ولی به هر صورت اعتراض دارد شمسین قاسیمov. خب حالا جولیس اونانا ترک میدان میکنه در حیط دسته برقچی. با جای او بازیگر رقمی 44 فردوس رحیمов با میدان وارد می شود. مربیان هر دو دسته باز شاید تغییرات های دیگر هم انجام دهند. و اینجا ضربه کنجی نیست. داور اشاره میکند که ضربه کنجی نیست. اعتراضی فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش
зиёд мегардад. боз як тасмими дигари футболбозони тими артиш партоби муҳаммад иқбол давлатов ва ту берун карда мешавад. дар марҳилаи аввали чемпионат ҳам гуфтем клуби марказии вардиш артиш бо мушкилӣ бар тими барқчӣ дастболо шуд бо ҳисоби 3-2. партоби хеле баланд шоҳобиддин маҳмудзода тӯбро зуд гирифт ва ирсол мекунад ба масрур ғафуров. биёед мебинем зарбаи кунҷӣ чандон хуб иҷро нашуд аз ҷониби ҷонибек шарифов. корти зард мегирад вайсиддин сафаров. ҳамлаи навбатии футболбозони барқчӣ. далиев имконият буд барои бозингарони барқчӣ, вале тӯбро Жан Гатен гирифт. ҳамлаи ҷавоби клуби марказии вардиш артиш. Кваси имконият идома додани ҳамла ҳаст. канори рост озодтар. Шероз Шарифов, Вайсиддин Сафаров, босам Шероз Шарифов, вале паси Вайсиддин Сафаров суръаташ баландтар буд. ҷовидон хушвақтов. Масрур ғафуров буд аст, мазарат. Баракатулло Неъматуллозода. Муҳаммад Камол. Абдурауф Ғафурзода. Рустам Камолов. имконияти идома додани ҳамла барои бозингарони дастаи барқчӣ. имконият ва офсайд. офсайд буд. Шерзод Раҷабов дар офсайд қарор дошт, вале нобас аз ин боз дарвозабон Ҳусейни Маҳмадалӣ ин зарбаро баргардонид. солҳои охир албатта федератсияи футболи кишвар ҳамеша ҳайати наврасону ҷавононро бештар аз як тим яъне ташкил карда истодааст. ҷамоатҳо баргузор мешаванд, бозиҳои байналмилалӣ, чизҳои дигар ва бахши ҳам ҳамин гуна буд. аммо имсол вақте тими ҷавонони 20 солаи Тоҷикистон ки қариб 70-80% футболбозони дастаи барқчӣ ҳастанд ба ҷоми Осиёро наёфт. идомаи ҳамлаи дастаи артиш ва бисёр зарбаи сахти Кваси, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. ва вақте дастаи ҷавонони 20 солаи кишвар ба ҷоми Осиёро ёфта натавонист, то як андоза ин як зарбаи сахте буд ба дастаи барқчӣ, чунки ҳам даста хеле масрафи зиёд мешавад аз лиҳози молиявӣ, ҳам ҷамоатҳои зиёд баргузор шуданд, аммо натиҷа ин шуд ки тим рохат гирифта натавонист. гузашта аз ин бозингарони дастаи барқчӣ ки соли 2023 соли гузашта дар ҷоми Осиё байни футболбозони 17 сола иштирок карданд, аз гурӯҳ баромада натавонистанд. яъне
дар таърихи 10 солаи футболи кишвар 10 солаи охир ин яке аз заифтарин дастаҳои наврасону ҷавонони кишвар ҳам буд аз рӯи натиҷа. шояд бозингарон хуб буданд, вале даста дар умум бад баромад кард. дар ҷоми осиё аз гурӯҳ баромада натавонист байни бозингарони 20 сола ба ҷоми осиё роҳ наёфт ва дар 10 соли охир ба назарам ин яке аз заифтарин дастаи наврасону ҷавонон буд ки ҳамеша узви дастаи барқчӣ буданд. дастаҳои наврасону ҷавонони мо ҳамеша бояд ба ҷоми осиё роҳ ёбанд, чунки имконот ҳаст. محمد اقبال давлатов. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи артиш. шоло партов ба ҷаримагоҳ. шероз шарифов ва гузариши ӯ зарба ба кунҷи дарвозаи шаҳобиддин маҳмудзода, вале зарба хато меравад. агар боз тавассути пас бозӣ мекард шероз шарифов шояд хубтар мешуд. ҳоло рустам камолов андаке осеб гирифтааст. ба кӯмаки табибон ниёз дорад рустам камолов. خب 10 دقیقه دیگر تو فرجامی وقتی اساسی رقابت باقی مونده است. حساب 0-0. مقداد رزیقов омодагӣ дида истодааст барои ба майдон баромадан. تو اکنون باز هم در اختیار فوتبالبازان تیم مهمان قاسم، جانبک شریپов، بختیار عظیمov، بلونگ جرارد، ژانگاتن، باز هم دفاعگری مرکزی کلوب مرکزی ورزش ارتش، پرتاب خوبی با محمد اقبال давлатов و رستم کمالов با مشکلی این وضعیت رو برطرف کرد. بیا کی نشک کیا بیا داری نجم ما مبرو دری واسط خب بیا توجه میکنیم حمله یکی بود از جانبی بوسینگرانی ارتش، ضربه کنجی به نتیجه پایان یافت و باز هم جانبک شریپов از کناری راست توپ را به جریمه‌گاه روان میکند و فوتبالبازان برقچی این حالت را برطرف کردند. پرتاب عظیمov به نتیجه واسیدین سفارов، بلونگ جرارد، محسندین محمد علی، محمد اقبال давлатов. امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش هست. باز هم بازیگران برقچی توپ را بیرون کردند.
امکانیت ادامه دادن حمله هست برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. خیلی پرتاب بلند یا توجه میکنه فرصت برای بارانوف و چگونه امکانیت از دست رفت. اینجا فوتبالبازان تیم ارتش اعتراض دارند که قاعده بازی مقابل وایسیدین سفر ویران شده است. بیاید لحظه تکرار رو میبینیم. اصلا چنین ویران کردن قاعده بازی حالا به نظر نمیرسد. در دقیقه 84 بازی در ایت دسته برقچی بازیگر عوض می شود. مقداد رزیقов حالا تحت رقم 19 با میدان وارد می گردد. کی رو عوض می کند؟ رستم کمالوف رو عوض کرد. بازیگر رقم 21 را. Davlatov. Muhammed Iqbal Davlatov. وقت کم باقی مانده است تو انجام وقت اساسی رقابت. کمتر از 5 دقیقه دیگر. والا یک خطا از جانبی فوتبالبازان دسته ارتش. فرصت بسیار خوب هم بود برای بازیگران برقچی، اما توپ را برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش از این امکانات باید استفاده برند. شاگردان شمسین قاسموف پس انجام شود. موقعیت بسیار خوب پس را منتظریم، اما داور چی اشاره میکنند؟ آفساید. خب بر صورت لحظه تکرار رو منتظر میشویم. فرهاد قرالov بیرقچه خود رو برداشت. دو فوتبالباز در زمین خوابیدند. خب در کدام حالت آفساید بود؟ بسیار شوپانوک. موقعیت بسیار خوب هم بود برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش. کمتر از 3 دقیقه دیگر باقی مانده است. چون برعکس فوتبالبازی دسته برقچی محمد کمال قاعده بازی را ویران کرده است. بازی حالا ادامه میکند. و ببینید دوستان عزیز، بسیار حالتی عجیب. به هر صورت از این زاویه هایی که حالا تکرار نشان داده می شود، دقیق گفتن افسر شاید تنها با داوری کنار مناسب تر باشد.
давари канор ин лаҳзаро хубтар мебинад, чунки дар як хат меистад бо бозингарон. Жан Гатен. Як дақиқа дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. Муҳаммад Иқбол Давлатов, Жулиус Кваси ва гол. Ҳисоб 0-1. Кваси дар бозиҳои гузаштаи тими Артиш ҳам аз ҳамин масофа гол зада буд бинандаи азиз ва ҳоло дар дақиқаи 90-уми рақобат, дар дақиқаи охири дидор ӯ дарвозаи дастаи Барқчиро рах намекунад. бисёр имконияти хуб буд. ва аз ин футболбозони клуби марказӣ Вардиш Артиш хеле хуб истифода бурданд. Кваси зарбаро ба кунҷи дарвозаи Шаҳобиддин Маҳмудзода равон кард ва ҳисобро боз намуд. ҳисоб дар дақиқаи охири рақобат боз шуд. дар муқобили Истиқлол агар хато накунам Жулиус Кваси гол зада буд аз ҳамин масофа. ва дар муқобили дастаи Регар Тадас ҳам инак бозиҳои пайҳам мешавад ки ин муҳофизатгари клуби марказӣ Вардиш Артиш муваффақ мешавад. дар бозии имрӯза нақши Кваси хеле ва хеле калон ҳам буд. 5 дақиқа илова карда шуд ба вақти асосии бозӣ. ҳисоб 0-1. футболбози клуби марказӣ Вардиш Артиш голи 35-уми дастаро ба ҳадаф расонид. ҳоло аз лиҳози задани голҳо тими клуби марказӣ Вардиш Артиш баъд аз Истиқлол дар зинаи дуввум қарор дорад, аммо ин охирин бозии клуби марказӣ Вардиш аст. Ҷонибек Шарипов зарбаи ӯ ва гол 2-0. бубинед дар 2 дақиқаи охир футболбозони клуби марказӣ Вардиш Артиш 2 дафъа муваффақ мешаванд. Ҷонибек Шарипов ин дафъа дарвозаи дастаи Барқчиро рахна мекунад дар дақиқаи 91-уми бозӣ. яъне бубинед чигуна футболбозони тими Артиш имконият ҷустанд ва дар дақиқаи охир муваффақ шуданд. Ҷонибек Шарипов ки дар қисми дуввум ба майдон омад, ҳоло муаллифи голи дуввуми дастаи Артиш шуд. Ду бар 0. голи 36-умро ба ҳадаф расонидан шогирдони Шамсиддин Қосимов ва гуфтем ки ин охирин бозии клуби марказӣ Вардиш Артиш аст. бо ҳамин мавсим барои тими Артиш ҷамъбаст мешавад, барои дастаҳои дигар не ҳоло, чунки бозиҳои мавқуф монда доранд. Истиқлол, Хуҷанд, Исхат, Равшан, Вахш, Регар Тадас, Ҳосилот, худи Барқчи, Иста Равшан, Панчер Куктош, ҳама дастаҳо ғайр аз клуби марказӣ Вардиш Артиш ҳоло бозиҳои мавқуф монда доранд. ин охирин бозии дастаи Артиш аст ки онҳо акнун метавонанд бо пирӯзӣ онро ҷамъбаст кунанд. 11-умин ғалабаи клуби марказӣ Вардиш Артиш мешавад. дар 22 бозӣ 11 ғалаба, яъне 50% бозиҳоро бо ғалаба анҷом доданд ва 50% бозиҳо бо мусовӣ ва бохт поён ёфт дар мавсими имсола. дақиқаи 93-уми бозӣ ҳисоб 0-2 бинандаи азиз. Шаъбон Наимов ҳоло ба майдон меояд. дар 2 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии рақобат. ба ҷои Муҳаммад Камол ворди майдон шудааст. ва боз як нафари дигар
با جای جاویدان خوشوقتوف احمد جان عبدالستاری با میدان اومد تحت رقم 30. حمله نواتی فولبازانی دسته ارتش با سم جانب شریفов. یک دقیقه دیگر وقت هست. آریان مهری نوریدین تحت رقم 8 به میدان میاد و رقم 63 سیدعلی ابراهیم زاده. آنها وایسیدین سفارов و اینجا عظیم جان یونس زاده به میدان میاد تحت رقم 7. وایسیدین سفارov، شیراز شریفov و باز عبدالخلیل بورانوف ترک میدان کردن. عکس‌العمل حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش کواسی حالا باز میتواند موفق شود ولی پس نداد، دیرتر شاید انجام داد این کار را و این خاطر موفق شده نتوانست. 5 دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت. بیننده عزیز دقیقه 96 بازی جریان دارد. خب صدای اشتراک داور سیاد زین‌الدینوف از انجام بازی دور 22 چمپیونات مملکت بین دسته های برقچی حصار و کلوب مرکزی ورزش ارتش دوشنبه و صدا می‌دهد دسته ارتش انجام مفصل رو با پیروزی در مقابل دسته برقچی جنببست کرد. کواسی و همچنین جانبک شریفov مؤلف گل ها شدند. گزارش مستقیم به انجام برسد. بیننده عزیز تا گزارش های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.